Nawe mukaririgite wa bondi ya Nchobi niwe muguna mbabu nethiritwe akiritira Mukana Abiashara bairabu kana endia bairabu arabethiri bara mono bethiritwe bakiendia Nchobi ndegani na watho arethiritwe akiuga tukunite kuraja gukethirwa gukigitwa MUSAKO noro kagwatikana agekirwa mpine kana kujukirwe tagari ya kiwatho ni kwethiritwe kuri na wongere kubwa utumiri bobo bwa Nchobi ndegani na watho mono kire atumiri na kinya kiri thirikari. Kuringana na Dr. Mbabu Muguna munungamiri mbundi Nchobi ndene kaunti ya MERU augite kagita gaka ibamenyede kwina andu babengi bakwendia Nchobi ndukene akiwa ndu baketho bakingana nabu na gwikira andu babampine wataka kura kwingi MERU Nchobi niratwira kwendwa ndukene yongwa tukere kwende shumbe na chukare mtu na gwite muchuba jwa Nchobi ku Nchobi bui kwendwa na license yeyo kando na nyomba yayo unto boy tete boy to angaratananya nanyo taga ntere ingi mono nyacho jirambere die kwendia Nchobi nere ndua na njak mtu na license na namba lakini ari tamutongi na njagi gegro kombene Nchobi re kane to changana ingi na mtu na license jaja jonde ya kudoki anto beto kwa na monyui na mwendia Jonde twetete kujukia twa enene amna bubu awite kwina thinenge kuthengera aranto botumira mitwe ngoro na ng'ombe kuthithia Nchobi akiwa ndubone ugwandikire antu na botibati kuthabukiririka endi irio midembe thatu ya mitwe kwijana nkunia kinyayo ni utumirwa bobo ne ka Nchobi na antu bakogita kinyayo kampani witu amberete kwa riacho na sheria netete kujukia kanya kayo Bobo nioro gito tije imbie kiriku. Kedrai bigwedo ibiangoro tije expire ya bioneata. Kedrai bigwedo biangombe. Kabita di da wabia nyomere uchuru bwenda we supermarket na nduke ninge ikerwa ni uchuru wa vinandam. Tiweta kunywa bidio biangombe, bidio biangurwe, mutueu otije ikemeko ire kochiekeri na kiwa moritu etete ndariki mbere baketha bakithirunga nikana gutigira mutorondo na nyombe ko Nchobi ena license na ni utumikiro ko baterie kwe usheria yeto yuga kumantareki that one shemweru jo twetete mturea tukethira tena license kuriura sheria yeto yuga kwe na penalty mbere kwe na faini na faini nene ya 25% ya video ringiria na kawaida mtu aka nonto tu otureja tuira kara mikorea nonto ba 1 2 3 na ndikuriura tujukaya na itumenya imbito mbogo kamatira ndirio kona mbeso okejira na bambuthia kuma ki Dr. Mbabu Muguna ni ati antu batibiri kuthaberokera Nchobi nonto ndubone ugwati katuge Nchobi gakurukithia kana ikambiria kunywa rukiri umenya antu bau bakunywa rukiri batea productive niki mwana ore kuona thio nywete utiona bagu tanga omwetia yuku omwetia irio omwetia mbi tu aromba muno Nchobi ne nyunya banda ya kazi madhaja tigarogoro eune kuburundika nyombika wa kampani ire nene chitangasa ende twamirokera rukiri antu betu iga twangaratania tukantu botheri community wiga choka nyuma ngiripotera Uru TV bitambo thuri Murioki.